cangcingnya Babe. Jumpa lagi nih sama Aye, ondel-ondel Jamil. Cangcing Babe semua, ada yang lihat Azam gak ye? Gak ada yang lihat ye. Yaudah deh kalau gitu, Aye mau nyari dulu ye. Yuk ikutin terus ondel-ondel Jamil. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ye. Mana ya si Ajam ya? Kok nggak ada sih dia? Apaan tuh? Kok jalan sendiri sih tuh kereta bayinya? Waduh, bahaya nih. Ondel-ondel Jamil harus selamatin nih. Azam. Kirain kereta bayinya jalan sendiri, Zam. Azam bikin ondel-ondel kaget aja sih, Zam. Siapa nih, Zam? Ini ada Azam, Bang. Oh, adik Azam ya. Ini Dede Elmira, Zam. Udah gede ya. Ini bukan Elmira. Ini Dede Evan. Oh, Dede Evan ya. Iya deh. Aku ganteng. Ganteng ya, Zam. Sama kayak Azam gantengnya. Evan. Dede Evan. Dede Evan. Sini. Kan nanti ketawa. Dede Evan. Azam mau kemana, Zam? Azam jalan-jalan. Azam jalan dulu ya. Azam mau jalan sendiri, Zam. Azam tunggu, Zam. Yuk, ondel-ondel anterin ya, Zam. Bahaya kalau Azam sendirian doang nih. Ayo kita jalan sana. Oke, ayo kita jalan, Zam. Kalau jalan dulu ya. Asik juga nih, jalan-jalan sore sama Azam sama Dede Evan juga. Sekalian cuci mata. Aduh capek juga nih. Istirahat dulu ya. Iya, Zam. Kita istirahat dulu ya, Zam. Capek juga nih dorong Dede Evannya. Nanti kita lanjut lagi ya, Zam. Oke deh, cangcingnya Babe. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.